تفسير سورة الأحزاب عندنا ولني آية بي ولولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيسبر سوير هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني ناني شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبانا بيسويني ومغاني ووروناي ميلاد النصارى كجاتي بافلاني مغاني فلا سانكالو تانا بيسويني ومغاني فلاناي أمبي باكو جيكوروني غلو فلا مسجد السلام كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى آخر الآيتين. يقول تعالى آمر عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة كأنه عبادة من كأنه يراه. ni aya min fulani nye ala ba fo masamin kortalendo aba ka jom mu'minu nya mariya ku kasira ale alanye kale ala kelempe bato komi ni mo min bala bato na nya be alala anya maralen ko fa kelen ko fe ka jom mu'minu nya marani alanya siranya ye ayun nya mariya fana ku ka kuma jole wufo cinya kuma sabatilaw ku kofo. Abdullah ibn Mas'ud ko akoy ja samaita Allah yaqulu fil Qur'an ya ayyuhal ladina amanu fa'ar'aha sam'aka imma khayra tumaru bihi wa imma sharra tunhanuhu. Abdullah ibn Mas'ud ko akoni alame Qur'ana kono na ko ya ayyuhal ladina amanu akoy kitilo majo ikallame imma ala behina hera do fo ka mu'minu nyamarna naye ubi abena ko jugu do fo ka mu'minu fatanya ka boama ya alay mu'minu wala munu limanani alay limani haqiqa ala ko ya ayyuhal ladina amanu akum mu'minu taqullah aysra alani alanya siranya munye imtisali awamirillah wa istinabi nawahihi. Alanya siranya gorobali yeninde alay nyamare ni minye kake ayi fatanya kabo fengo fena ikotoy. Alanya siranya gorobali yeninde akoy sir alaje alaya nyamare ni minya kake alaya fatanya kabo minna akatoy. Wa qulu qawlan sadida awa akab kuma tilelem fanafo أي مستقيمة لا إيجاجا فيه ولا انحرافا. أي كما تللين فو كما من تللين دو ني جنة تالا أني جنة تالا. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أصابهم عليه على الله تاكا جمومينو يه كنو يوكي usirana alanye ka ala kelempe bato foi ma faraka alay nyamura mino yaka yu fatanya ka bo minno ya toy uye kuma tilelem fo
kuma munu jenge tula kuma munu jengelente ayellahiru tawye ko abu kalla halanye ko abu sara bi an yusliha lahum amalahum saraynya munye ko abu ka barawunya wuye waya kala nawa yuslihu lakum amalakum nayo ke alaba ka barawunya awye abe baranyuma munun ke alabunya awye ay an yuwaffiqahum lil amali salihati alabe au be ashema abe baranyuma uke baranyuma munun ni alabu mina anko baranyuma ya kakalasi alaye akabe ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam alaba ka barawke o chogola ko bina wuye parce que alaye sarnya min fulani alaye nyamrali kenaye bara minali sarati doredo innama yataqabbalu Allah min almuttaqin ala ko ale ala ko ale be alanya siranya bagaw ko abere ulude ka barabina donc ni la ni mo misrana alanye eye kuma sabatire kuma tilelu ni kuma jole fo galon kuma te munu nye kuma jengelente munu nye ala bi ka baraw nye ko dima kibbe sawabama wa yaghfiru lakum junubakum mbaka junubu fana yafa awma jurumu munun temina bolo na tubira ka bola ni ala bu yafa junubu menen bina nyesi awma ni ayo fana ke ni ala be aw be shema abe tubi yaghfiru lakum junubakum ni beta wa an yaghfira lahum junuba almadiyata ala ilahi tawiya ko junubu min temina bolo ka ba yafa wiye wa ma khad yaqaw minhum fil mustaqbil anu bina bi junubu min fana kono ukakona tawla yulhimahum tawbatan minha ala betubu fana bilu bisukun kono fana law betubi kabwala donc yaghfir lakum junubakum benim fula beta junubu munun tamina bolo ala boya fa awye junubu munun bena ko munun bena ala soso munun bena aw bolo namu ke folo nayo fana ke ala be abila bisukun kono ka sagi kata ala maka tuba ka tubu bina ala bo ke awye wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawja ajima ni mogo ye ala bato itugura ciden ko iyen ni yoro soro ni yoro min kabbo ko sobe wajalika annahu yujaru min naril jahim wa yashiru lan na'imul muqim parce que ala bikisi jahmin ye jahannaba tasuma ala bikiso ma ibe laba kata nema min dumilendo min yar jannan nema ode ni yoro bayne ala bi kisi jahannaba tasuma ma abibila kata nema kono nema min dumelendo qala ikrimatu alqawlu shadidu la ilaha illa allah ikrimatu ko qawlu shadidu yemunye ko la ilaha illa allah wa qala khayruhu shadidu shidiqu do ko qawlan shadidu wa qulu qawlan shadida ko oyemunye ko cinya kuma wa qala mujahidu huwa sadaq mujahidu ko yettilenya de wa qala khayruhu huwa sawabu mujahidu fana tanako ko qawlan shadidan ko sawaba kuma wal kullu haqq ni tafsiri foran ni aya la betinya de wurato abdurrahman sadiq ni aya tafsir qawlan shadida akko kuma nyuman be de bedo akono Qur'ana kalam ba kono la ilaha ba kono jikru to ba kono kamugo nyamarani nyuma ya ba kono kamugo patanya kabo jugmama aba kono ka kuma ni cinya ka kuma ni sababai abede be aya kono qawlan shadida kono bon balmo ni aya fulamin fulani nye nunu ni aya udoye aya munun nu be kala kutubatul haja ni mugo be na kutuba kala ibe kutubatul haja inko kofi be ka kutuba kala ube nibe kodo ke ibe kutuba in kala o kofi ibe o koke kutubatul haja inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء
واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آية 7 ينجي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نين خطبة الحاجة ni akanune don ni abe fo furusirila mais ambe hakili jigi ke aka abe fo furusirila kutubatul haja be ke furusirila ambe hakili jigi fulake folo ye munye abe mogo do bolo ninnin kutuba makalaika furula furute do yake komi wajibi do yake komi farda do yake komi furu sarati ninye musahabu de furula wajibi te fardate ni sani ka furusiri kanin kutuba kala mustahabu do fen kanu nende do na ma fo furu la foite furu la furu kadi fen kanu nende do o dellay munye ci de nye furu siri ka sura mam nin kutuba kala o do ye munye dondoro ci de sigile hadisa be bukhari ni muslim kono muso do nana ci de maseba o cela ako ci de ako ne yinyere dima ikan furu cide nya allaje abe komi cide ma muso in kanu soro ayrela mais ama fo ay fana konti fe cide nya dade muso in mena jolila asigira cide ni mugo munu sigile ndo aka sheba do ko cide ma ni e ka hajuta muso inna ne ba fede adinne ma furula bo cide ko furuna fulo be bolwa a ko ne ka tafe kele mi sur lembe na neta yo wode ci den ko tesela ke furuna folo yo parce que na dira muso ma fente ela na tora ela ma di muso ma uli kata furuna folo nyini hari na kera nege fi mbolo na nege de ta do nyini je tara ka sokono atara nege hari nege fi mbolo na nege ama soro anana ko cire ne ma foi so bo kiden ko sika qur'ana yoro dobe e kunna ako honni sora bo kiden ko nyem muso illa furu ima ika kala o sora nonuma kiden ma kutuba kala kiden nyen furu siri fi sahihayn kutuba makala afulana abdurrahman ibn auf tumami afurula atemena kiden ma kiden nya kasajala soro ala ako akera to da ko abdurrahman ibn auf kon furula de ako ye walima ke wa ko ay ako awlim walaw bisa ako walima ke harina ke rabbade harini bade ni bode faga walima ke amma sabati cide manyi ne kai sika yi kutuba kala amma nyi ne kala na ya suru furu wajibi do furu saratira tumbanyi ne kai sika kutuba kala na donc nin ka fama kado mo akam mi mo dusukon kono nin kutuba min fule ni mustahabu de furula kala na fule na makala foite furula afamuna ni nyekelenye fulanna katawbe almami chama mbolo ani furu siri baga chama ube furu de siri foro kofe ube kutuba in kala kutuba inde be kala furu siri ne abe kutuba inde kala foro o kofe abe siri furu siri kuma ufo ali injabu wal qabul aboke ni kutuba in kala na akerasa kutuban makala amakere fana ko karasa de bakala akerasa uyere ya aka furu siri lidi mo mi makode ka furu siri o de ya kalawo akerasa muso waliju de ya kalawo akerasa cheka wokilu de ya kalawo akerasa jama min ba ya di mo kelende mako ka kutuba kalawo amakere ni mo kelenga kala na dira mo mi mako ka kala droga kala kutuba folo inde be kala donc furu siri cogo nyuma ni kutuba in kala na muso waliju be keneka cheka wokilu be keneka shera be keneka che jenani furu ya muso jenani furu ya makaraba cheka wokilu ba fo muso ka walijuma ide muso karasa ya nyini iya damawa uba fo de mali injabu waliju ba fo ndem muso masina nya di karasa ma furula cheka wokilu ba fo ewa ne kona ya minaye shere ube shere ninna furuna folo befo akera sa bora akera sa mabo furuna folo kuni furu tenya abe furuna folo fo
donc furusiri yenninde ni kutuba kalana nin kuma fora doro furusiri la donc aka famu kutuba ni mustahabu de fulana kutuba in folo de be kala parce que mo munye jamana yi mo chaman to filila hada madente se ka dafo ibe ni sariya min dina iba do be fare ka doni la kata wakati be masiba ye minye ni ninde derila nete se ka sanse ka boala mo nyana o de balawe mo almanun ni doni ke bawo de kanka ke donc ni aw ye minye e yere tunte mindo ni na na do yelema kide nya ke togo me ka ko chogola ni almami tilela mo chaman de betile wono fe almami be mu fo misiri kono o be mu ke misiri kono ni mo ba so illa ma rahim rabbi donc nin ka famu ko atun donna jamana in kono furusiri de be ke folo kutuba bakala a donna sisa mustahabudo kutuba ye mustahabudo a donna sisa kutuba in folo de be kala o ko fe be furusiri kuma ufo إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض ألقوا ko min ye danaya ko alayya yira sankaba wolon fulala irali min do alama wajibi sankaba ka ko akata de parce que ala de ka dan fenye fembe na ye mi wajibi ka konnin tati sagola wo mais ala ya ayira la ka do ka so de la danaya fule ni sera ka dafa mbi sara abarajila ni ma she ka dafa mbi lajaba alay danaya yira sankaba wolon fulama nin cogola wal aradi danaya ala ya yira duguma kolo wolon fulama nin cogola danaya fule ata ani min ba kono ako mun ba kono ako ni ya dafa ne ala bi sara ni ma dafa ne ala bi jangakata wal jibal nin kulu bele bele baw ala ya danaya yiru fana la nin cogo kelena danaya fule ayata ani min ba kono ko mun ba kono akon na yadda na yayin dafa ne ala ba usara na ma dafa ba wula jaba fa abaina an yahmilnaha wasfaqaina minha aw sanka ba wulon fula duguma kulon fula kulu a uluban naka danna yayin ta ala soso banni te koy ala soso banni te de siranya o sirana danna ya dafa baliya janga kata min bala sirano ko umaso kata usirano koro janga kata na tara nima adafa chola janga kata mimba anofe usirano koro ya toy wa hamala hali insan metuma mi ala yadana yadya ayayira hadama demma adama ma dana ya fure ni ya dafa barajibe nima dafa bella jaba hadama denyata ni mimba kono innahu hadama den fulere kana jaluman jahula hadama de tonyali yere tonyala de tonyali kila de hadama de jahili de hadama de tonyali kila jahili hadama de qila ya anni al amanati ta'atan bok ni amana kuma chaman forala dana yayin jumae do ko alabato wa qila li amanatu al fara'idu doko ayi alaka fardaw alay fardamu numina mogoka aradaha Allah ala samawati wal ardi wal jibal in addawha asabahum alaya ni alaka fardaw ayu yira sanka bawron fula dugma kolon fula kudu aya yirola konna ya di a chogola besara wa inda yawha ajabahum min naya cinya bawla jaba fakarihu jalika sanka bawron fula dugma kolon kulun uyennin ko wasfahu min khairi mashiyati ushirana danna yayin tali koro kasura la sosotere walakin tajima lidinillah ubanna katamuna alaka dina bunyali
nkanan kundo alaka dina koro nimbe ninte sha koro nimba cinya alaka dina bonyali de uya toy Allah yaqumu biha puru ukana deshe ka jonai summa radaha ala adama fa qabilaha bima fiha wa kofila aya ala ya ira adama yadanna yayin min anifin wa fin bakun wa huwa qawluhu ta'ala wa hamalaha lisan innahu kana jaluman jahula yani qirra bi amrillah amar sarani alaka nyamaru kanye anni ibn abbas annahu qala fi hadhihi alayat anana ibn abbas gula kunni ayala inna radina la amanata las samawati wal ardi wal jibal fa bayna an yahmilnaha wasfaqaina qala urdati ala adama ko ala yadanna yingira adama la fa qala qujha bima fiha ako adama ma danna yayin mina ni min ba kono fa ina ataita qafartu laka ni ne alabato danna yayin nan bi ka junubu ya fa be ya fa kiye waina asaita ajabutuka min ni ukuta ni kuta ke akono bi la jaba qala khabalitu ko adama ko nyamina fama kana illa khadra ma bayna al-asri ila al-layl min zalika al-yawmi hatta asaba al-qati'a ko tuma mi al-adamani danna yamina ko yamina sogoma minde ani laga sara ani suuce dro ayaka qatawin ka yaqataw min ka arjanna kuno wa hakaja qala khairu wahidun bun kasir ko kunni chogola dori ke bawu yenni ko har kelente ko buna basa yawo ko chogome inna li amanata hiya al faraidu kafo amanai ko alaka fardawdo wa qala akharuna hiya tatu do ko alabato wa qila min al amanati anna lil mar'atan utuminat ala farjiha ko abi amana kono muso ala yadanna yakika ikata be boloka koroshi wa qala qatadatu al amanatu din wal faraid wal hudud qatadatu fanako ko amana yemunye alaka dina ani alaka fardaun ani alaka kiru wa qala ba'dhum al qusl min al janaba do ko ay ki ko kabo janabala wa qala malik wa jayd ibn aslam qala al amanatu salasatu maliki fana ya makula kabo jayd ibn aslam ma ko amana yin sabade as-salatu ko salli wa sawma nisu wal iqtisal min al janaba ani ki ko kabo janabala وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل هي منتفقة وراجعة إلى أنها التكليف بنكسير كما فلك فوتي أشيت نيغون غروجا نين كما شيت نيغون غروجا نين بيبي ساغي كتامينا مما مانا على يدوني منون بلا هذا ما دنكدو أبيدي بوكونو وقبول الأوامر والنواهي بسرتها أني ألا كان يامر كومنا أني ألا يبالي منا كوتوي نو سرتيه وأنه إذا قام بذلك أشيب وإن تركها أغيبا ألا يردرو أمانا من كل نيب كو منumbe batom munumbe alani hada madenche ube amana nkono ko munumbe hada madon fanani nyogoncha bede be nkono ini alache ini nyogona hada madonche dan fengo fenye danna ya fenda bede be nkono ini alache munum bilali ka batowula ni yu dafa ala bisala ini ala fe nche ala ye kutam munu haramu yai bolo numu to ya ala soso ni ala matubu kiye yomal kama kote do ibe alaka jenkuru na kariya ni la jaba na kariya na yafima awa ini hadama dawunce amana bo chokodela komo gena perpere lati hadisa u gena wala chokome amana tobe bo o chokodela wa huwa annahu jahama bi jalika ushiba wa in taraka uqiba faqabilaha al insanu ala da'afihi wa jahlihi wa julumihi hadama denye ni amanata kafar hadama den kallafuka hada madenye jahili hada madenye tunya lekelada illa man wafaqa Allah funi alay hada mademin be sababama wa billahi almusta'an demin be nyini ala defe donc mbanmo ni aya min fulen niye kuma chama mbala doni ke bawo golo yala lesire ala fule ka foya wa hamala hal insan innahu kana jaluman jahula yala hada maden kal lesire la hada madenye
tonyali kelade ani jahili de wa ube lesiri la hada madenye mugonyuma de hal al aslu fil insani al adalatu aw al aslu fil insani al jahl wa julum yala lesiri hada madenye tile banti mugo tile lende lesiri la ba ube lesiri la hada madenye tonyali kelade kuma cha yaran ni na salafu ni sunna karamo ba wira ni nyogon chede bo do ye qaida fulafo ko lesiri la hada madenye jaluman jahula ni ko al insanu an-nas fil asli jaluman jahula lesiri la hada maden ko ni yetto nyali kelade hada madenye jahili de lesiri la mais al aslu fil muslim al adalatu mais silama fana lesiri la silama tilenya de be amba ambi jate mo tilelende fo ni tilenya tana bangira anye mo minna ayufa mu do yu bonjo kon koronina lesiri la hada madde ni ko hada madde de lesiri la hada madde nye tonyali kela de jahili de do mais silama fana lesiri la silama ye mo tilelende fo ni tilenya tana bangira nye mo minna do yo fara nyogon kan ni chogoda mais min ye Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aleko qala Cheikh al-Islam fil fatawa wa ma qawlu man yaqulu al-aslu fil muslim al-adalatu fa huwa batilu Ibn Taymiyyah ko munun ko kolle shirila ko silama ambi jate mugotilelende ko ye kuma fude ko ma tinyale aleko bal al-aslu fi bani adam al-julmu wal jahlu كل شيء هذا مدنا كنت يليدرو عن الجاهلية كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان جلوما جهولا وبكم على يريا فتومي هذا مدنيا هذا مدنيا أو تونيا لكلا هذا مدنيا جاهلي هذا مدنيا تونيا لكلا هذا مدنيا جاهلي ومجرد تكلم بشهادتين نمبب بونتمي كما دكتا أكو كافو هذا مدن كما نسير كما فلا يدرو لا يوجب انتقال الإنسان من الظلم والجهل إلى عدالته كو أتشكي بو جاهلية إني تونيالي نكي بلا كتاتلين لفرو وكافو يسير كما فلافو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كن ننتك سببوية ننفولي ندرون تشك سببوية كيبو تونيالي نجاهلية نكي بلا كتاتلين لفرو Buntemi ale be ninka mi anya fo cogo mi sunna mo chama be ninka ni masala nete sega fo ko ninde kagri ni magri mi sunna mo chama be minka al aslu fil insani fi nas jaluman jahula lesir la hada madenye tonyali kala de hada madenye jahilide men al aslu fil muslim al adalatu men ni ko karasa islamai lesir la silama koni tilenya de be ambi jate mo tilelende fonni tilenya tana bangeranye mo min ka kibariyala nin kuma Sheikh Salih Fawzan be nin de jabi akanyi ni kali jagula lesire la silama koni ye mo tilelende fonni tilenya tana bangeranye mo minna bo alladina daima fanako al aslu fil muslimina husnul janni ko lesiri silama la amban jigide nyani silama wuye kanyuma njiginu ye fonni silama mi ni nyuman tana bangira ilambi minano ye dejina daima fana yen yufu bo do fana ko ali asilu fil muslimu ali islam o fana be kulli siri hada madde islamin ni ko karasa islamai kulli siri ambi jate islamai de ante se bi labo islamai kuno ko ye kafire ambi jate islamai me ka kulli siri la adala ye motilele ne ko fana sahalente de ko parce que ala ko wakati ni ala be seriya ko fo aba fo washhadu jawai adli minkum wasasihidu jawai adli minkum ko ala ba ko ye mo tilele fula aye ulu de sere ni ani fana ko bada hadisa domba ko ba fo karasa shiqa karasa danna nimbala kunna ya sur lesilla hada madenya adala de ko hadisa domba ko te hatagiya kam wotirele woni oda ton ko kuma akuma kacha doni ke ba bolo do fana ko
ewa abe komi ni nun tigi ye kuma sabade fo sisan al aslu fi nasi jaluman jahula wotewa mogo min make silama lesiri hadama dawna jahili de hadama denye to nyali kala de hadama denye bon nan nana silamiya yorola al aslu fil muslimu al islam lesiri la silama ba ko ye silama de antege labo silamiya koni koni ni del la tambulo mais adala al aslu lesiri la ite mo tirele nyede fonniye ewa anyetile nya do mogo minna do tara ni fe mais ñimme ko Cheikh Salou Fawzani be minka alay min jabe al lejina daima al aslu fil insani jaluman jahula hada madde lesri la tonyali kala de do jahili de do wal aslu fil muslimu al adalatu mais silama lesri la silama eye mo tilelende fonni tilenya tanabangira nya mo min ka kola yo ato ni mo min beta sege sege dor ko ko kuma wala akadu kuma kacala ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. حديثا منون دلولم به آيائنا نبون كسرية حديثا ودوناتي حديثا دوناتا كباريالا أنكو أمانا دانايا وبي جوني علاجي ala ya ka baton munun bilika mogo be yoro mi mogo te yoro mi be kundo la be bangela i janto ala ka baton na ka wajibu la ikuke hari kelembe yoro mi kana ala soso dana ya de bika ika janaba ko liwula ika tayamam ko wula ika salliji ko de do sheniya ko salli saratu de do salli wajibu do salli jose de do mana baton munun be yini ala ce dana ya dafa ikala ka baton nati a chogola ala ye ko munu haramu yayika ini ala ce hari ni kelembe yoro mi be kungo kono de la dana ya koroshi ika dana ya dafa ini ala ce ikana ala kuta nambora wala ini hadama dawun ni nyogonje ini nyogona damfe no nyogonje dana ya dafa akera sa mugo dara ila ka fendo karfaila dana ya dafa akera sarillahi do kande beni mugo do ce dana ya dafa akera saba hari kuma kauni gundo ko dana ya bi hadama den kai ka dana ya dafa bede ni aya ko ni yu dafa sarabiye ala fe kuma bina fo chogomi numu dafa janga kata de bi ala fe de wodiya to hari ni mugo ye kuma do fiye ako karasan ni nye gundo de dana ya dari kade ate daga ye iko fo mugo shiye ni yo kom fo mugo wore dro ye dana ya jamfa doni ko ko hari ni mugo ma fo karasan ni nye gundo ye mugo do ye e wole kabo jamala ko karasan ma ko bila atara jo ube atara sigiro dola abake ka kuma do fo iye kuma foto aba kinin laje ka numan laje ka kofela laje pour mugo kanana ka be kuma in foto la doni ko ko hari ni ma fo ka daka ko ni danna yayi ni kuma danna ya de ka ni kuma marade ate daga ye kan ni kuma porto mugo shiye abo chogola danna ya do ni mugo ye e wole telefoni la kana telefoni bila ho paralena ni mugo wore ba le ka kuma me ka surata kalam jamfande do danna ya jamfali de do ni be mugo ka kuma bo ini munu sigile no puro ka na jenyi na fere na ye jendi ma koy ka kai ka na ma jendi ma danna ya debika niya aka kuma go mugo ya me ya jamfade ibe do ni aya kono bokalu go o chokola mugo ni telefoni ko la facebook ko fe ewa whatsapp mugo ya aka bokalu ci ema ikele na kelenche eyire bado ina ni kuma munufo aya fuye ko gundodo ama fuye ko gundodo eyire bado cho kuma munun temina nene karasacha tafe mugo wore kan atafe mugo wore ka bonnunun kalama ni eye ulumara itaru di mugo wore ma yu lamme ube yu chi mugo wore ma yu lamme yedana ya jamfa ibedo ni aya kono de balimo
danna ya ka gele ko mi hadisa bina la chogomi danna ya ka gele de hada madin ki jantu ire la de awa bi fana kuma site chari ka bokene ka fonni ko mi nyakundo kuma min nyire ni e ba fa ka chari de ayen ni ko mo yo te fo yere ni ya ko mo mi nye awa e hera ko do siro ube ye kuma do fo ni fo karasai ayen ni fo karasa ya charo te chari de ni ko karasa ni karasa chima ya Allah se baba fo mala ni ya nyega ya ba fo nyina na ni ba fe kuma min ka cari wote cari be ba yere nyina ko de wote fode me eta be kuma min ka bode iko kuma min ye gundo yede ibubu min kala mo wodi be jinya be so jinya be be o de kalama am fana ko nyi islam da amma to islam ya la fana be ba yere jate ko ale mu'mini bo wala danna ya jamfali wude do ani min fana be kuma an kan janto nyere la dem balmo mo ko chaman ba fo danna ne to sugu yo kam wo ka kuma ko ni bokari kiti mo wore ma yi ne to la few amuso ya fuya ache ya fuya kanada la da nyona jamfantite e bobo min karama beta boy ka bokali kala beta boy ka bokali kala ma yoro were la aya yero ko side khususa muso nyuma mbola de abetantu la go side me wuye mo nyuma min to cinya kalima min to cinya ka wajur kala min to cinya ni jinya ye o kacha de mbalmo o kacha de wuye mo nyuma min to cinya ka wajur kala min to cinya ni jinya ye o kacha ulude be mo provoquer mais ni eye bokali chuma dura maralende bubulo nya touché na ama touché de ala kan kisala kan tangade komi dawda bonda nan nana jene ya yorola depuis gale muso be min ke mo nyuma wala jureje ta amo ko saya muso nko akabato na kam mo nyuma ya u desera la muso dole ko ayenne ciyama ayenne bilama doro ne ba fitina ala de ya tanga aya yere masiri kata jureje fitina chogo ya boyla diwere ma ko laje ala aya do jureje tese ama jureji soro ka fitina ye munke atara yere di genni kala do de mo ka kono dala o dem fana soro li ka galonda jureji la ala ka jonnuma mais ala de ya bariya ni muwajije kuma anto yorola ala de ya bariya ni aka muwajija doye awon balman ni nyanyu ko na chama de be hada madin ku yoro kurashi ومما يتعلق بالأمانة حديث حذيفة أمانة يرو من بدلو أمانة يرو لا حذيفة كحديثا قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد أريت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حذيفة كو تشيدني حديثا فلافو عليه كو عليه كلي نيكبا كو أبي كلي مكونو أن الأمانة نجلت في ججر qulubi rijali ko ciden ko danaya jigina hada madon kaddu sukul lesridela danaya jigina hada madon kaddu sukul lesridela summa najala alquran fa'allimu min alquran wa allimu min as-sunnati o ko fe danaya jigina qur'ana jigina danaya jigina kono ciden ka hadisa unana ka danaya bange kafara danaya min tumbe hada madon ndusukun kono unana danaya kara qur'ana fanala ka danaya kala ciden ka sunna wala ka fara min tumbu disku kono summa haddathana ako ko fe ciden ye ulu baro nyogonya an raful amanati kunni danaya ko abena qurta ka bo mo disku kono ko danaya bina qurta ka bo mo disku kono fa qala ciden ko yanamu rajulun nawmatan ko cedo be sinugo abe sinugo fitini doke فتقبض الأمانة من قلبه كو على بدنيا من كبوت سكون فيجل أسرها مثل أسر الكوتي كو دنيا نو بتوع دسكون كنو نو فتني أنا فتني دبتو الدسكون ندرو فتقبض الأمانة من قلبه دنيا بمنا الدسكون نتغني فيجل أسرها مثل أسر المجن المجلي كجمر دهردته على رجلك
tarahum muntabira wa laysa fihi shay'un ko o kofe o be danaya mina kabo mo dusukun kono ko anoni be toyde ko kuruni comme akurulama anoni be toyde comme kuru fitini abe comme ni eye ewa danaya be bo akad boli kabo akad dusukun kono abe comme ni eye tasuma kami ni ya kulunkulu ishenka kajigi na yishe nyoro min jani ni abe jita ayoro nimbe kuru kajita chokomi danyana noni be to te dusukun kono o chokodela qala summa agaja hasa fadaharajahu ala rijlihi akoko fe chide nyere ye bele dota ka kulunkulu ashenka ka misaliya yirahula qala fayusbihu an-nasu yatabaya'una la yakadu ahadun yuwaddi li amanatan aw akum billaban billahi rutanyogonye ne ate surunya kam mo kelen suru min bedana ya dafa chogola hatta yuqala inna fi bani fulan ar-rajula amina fo abel labade dana yamma be jate ka fo nin kabila mashina nu karasa nunu ka kabila karasa dronde dana yamma hatta yuqalu li rajuli dana yabe laba odelade kabila ude do ube dana yamma abel laba ku nyini de dugu ulade abel laba ku nyini jamana ulade fo allaba ba fo de nin kabila koni kono mogo kelembe o ye dana yamma abel laba o chogo de la hatta yuqala lirajuli fo ubel laba ka fo chedo ye ma ajladahu fangatin mogo la kabo wa ajfarahu mogo ka ko bangelento kabo wa aqalahu mogo hakilento mogo hakilimate kabo wa ma fi qalbihi habatu khardal min al-iman me ibasoro min yelli man ya danaya miskala jara hakke danaya ita sura dusukun kono atigibe ko o chogo de la balmo ni danaya fanala ni hadama dow lanje dow be woni ala ce bato ba annati a chogola me kana dala ka drome kelen karfama de bato ibe bato kela doye danaya atese ka dafa drome kelen nafolo danaya wote kuma danaya aute lahidu nyogona danaya ate kana dala ka kuma fola de o karasa drama jijale no bato la de nambe min fuye kanika kuma foye de kuma en kuna tese ko mara kana gundo foye o mo be ani ala ce bato danaya mado wala abona ta chogola me kana dala ka kuma foye kana dala ka fen karfama iba surati se koro mo do be nin chogola mo do fana be jinya ko la danaya mado ni ka kuma foye saya de ba buwa kono mo wereta me ni yemin karifana iya karifama hari femmin kono la saguli femmin kono ni nana dongodo abita bo kadima chokola me ani ala ce bato ayata yemi sirila iba surani hada madawun ce dana ya dafalendo abolo me ani ala ce dana ya cinyalendo ni nte mo fulana yo mo sabana iba suru ani ala ce o dana ya dafalente ani hada madawun ce o dana ya dafalente dinya kola dana ya te ani ala ce dana ya te mo yen ni chogode dana ya la ambe continue kata hadisan la wala gari ata alayya jamanu wuje fata ko wakati na nan nema ma ubali ayyukum bayatu mako shitala mugo ko ni shigira da yake ran nyema ne billahi rudde man be so yi kan nyema ya lambi to ikofe in kana muslima la yarudunnahu alayya dinuhu na yasru ne mugo billahi ru nyonya ni islama de do ne ka hakke mimba a afe aka dina imbe ke sababa benne ka hakke sagima wa in kana nasraniya na yasru ne ni mugo min yallahi du sirifana iyen nasara de aw yahudiya ube ye yahudiya de la yarudunnahu alayya sayihi aka waliju munumbe ni be jona ka koya ka waliju mimbe obe joni ne ka hakke sagiriya famal yawm me huje fata ko bi ko ni abe kuma info dommi fama kuntu ubayu minkum illa fulana wa fulana nete mo shillahi du nyogonya awla ni karasate mana huje fata ye cide nye danaya tinyali minfo ayoye aye danaya tinyali minfo ayofe
hadisa do bena ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako yomali khiyama do kuni hada maden yele na silatuka min yeddanna ya munun dara ika jinya kono ni ala ce ni hada maden ce na ya sore mai kaddanna ya dafa ala be danna ya injigi jahannaba da kono kabbi kabolla reshe ka ba fu ika jiga no fe basu fo ika jiga no fe wa qad warada an-nahyu an al-half bil amanati mi hadisa fana nana ko hada maden kana kalini amana fana danna ya fana wa qad warada fi jalika marfu an burayda an abihi radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bil amanati falaysa minna ciden ko ni mo min yikkale ni danna ya itandoye nkal na danna ya min bini cen kal na nayi nkal na ni danna ya ciden ko kana kale nayi akoni mo min kal na ni danna ya fana ye itandoye donc mbal mo tuma mi ala ye ni danna ya ala ya fo anya ado fawye o yira nya kumba bare fo ante sika be fo de anya fo chogo mi ala ka hakke bini ala ce abedo danna ya kuno hakke beni hada madenche ko beni hada madenche ni dana ya feunde do nu darila abede bedo ayay kono ni ya dafa o ko fi wa qawlu ta'ala ni alako li yu'ajjiba Allahu lil munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikat kata ayal labana dana ya inna alanna na mugutila saba dana ya ko min fule ninye danna yayin talila mogo tilale no tila yoroma saba mogo dobe ulu ye danna yayin de jahira me uya tinya batina uye munafiquye mogo dobe ulu ye danna yayin tinya jahiran wa batina ulu ye mushrikuye mogo dobe ulu ye danna yayin dafa jahiran wa batina ulu ye mu'minuye alanana bisrafu alako li yu'ajjiba lahu lil munafiqina wal munafiqati bodanna ya talimin fulani nye alana mugo la jaba munafiqu chemau ani munafiqu musomau alana ulul la jaba munu nye danna ya uya akekeneka me ukonola uya chinya uni alache ala busara munafiqu chemau ni munafiqu musomau ala bu saraw ka barala no mu ka danaya da parce que uluma danaya dafa ulu ya ke kenema mu ya cinya u konola u ya atinya gundola mu nya munafiqu ce muna musulma uye ulu be la jaba wal mushrikina wal mushrikati aw danaya intali kono na fanala mushriku ce mu fanani mushriku musulma be la jaba wana ulu fana danaya incinya jahiran wa batina gundoni bangela ulu ya dana ya cinya ulu fana bella jaba wa yatuba Allahu alal mu'minina wal mu'minati ala na tubuke mu'mini cemo fana ani mu'minu musomawiye munu nya dana ya dafa wa har dana ya kataw ye min sur min cinya na bolon na tubira ala ba katubu mina abe ya fama muminu cema ni muminu musomo ye jownye munu nye danna ya dafa gundo ni bange bela akelembe yoro miyo danna ya munun dare mbaka bu dafa abe jamala danna ya munun dare mbaka bu dafa kene ma gundo la aya dafa nunun de to ko muminu cema ani muminu musomo ala be tubu ko nunu nye danna ya tali kataw munu nye nunu so ala be tubu kuye awa bu ka junbu ya fafana wa kana Allahu ghafurar rahima ala ye junubun ya fa bagade ala ye nemali kala de nabe mu'mini ce mana musuma munu nya dana ya dafa gundo ne bange ala bu nema ghafur mustanqu min al maghfara ye nege banku fulade no beta kele yoro la uba asoru kunna abeke sababu ka kun sutura kele fulanna binye kala munun ni tama munun bena kunkoloma abe ulu fana kunkolo tanga kabo uma fen fula yera la suturali ani abeke sababu ka kunkolo se ka tanga kabo binye sogoma wala kafuru fana yode jombe junubu ke ibe ala soso mogote bo kalama ala bi suturala mogote bo kalama be sage ka yafaye abi sutura ka junubu da be sage ka yafaye ewa bi nema fana inshallah ko bi tabe da ya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. تفسير سورة الأحزاب
أمبنا ولني آية بي ولولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye sibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shahru rabiul awwal minye hijra sankalo sabana bisuye umugani woro nay miladi nasaro kajate ba fulani mugani fula sankalo tanna bisuye umugani fula nay ambe bako jikoroni golo fula masjid salamu kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى آخر الآيتين يقول تعالى آمر عباده المؤمنين بالتقواه وأن يعبدوه عبادة كأنه عبادة man ka annahu yarahu ni aya min fulani nye ala ba fo masamin korotalen do aba ka jom mu'minu nya mariya ku kasira ale alanye kale ala kelempe bato komi ni mogo min bala bato na nya be alala anya maralen ko fa kelen ko fe ka jom mu'minu nya marani alanya siranya ye ayun ya mariya fana ku ka kuma jole wufo cinya kuma sabatilaw ku kofo Abdullah ibn Mas'ud ko akoy ja samaita Allah yaqulu fil Qur'an ya ayyuhalladhina amanu fa'ar'aha sam'aka imma khayra tumaru bihi wa imma sharra tunhanuhu Abdullah ibn Mas'ud ko akoni alame qur'ana kono na ko ya ayyuhal ladina amanu akoy kitilo ma joy kallame imma ala behina hera do fo ka mu'minu nyamarna naye ubi abena ko jugu do fo ka mu'minu fatanya ka boama ya alay mu'minu wala munu limanani alay limani haqiqa ala ko ya ayyuhal ladina amanu akum mu'minu taqullah ayisra alanya siranya munye imtisali awamirillah wa istinabi nawahihi alanya siranya gorobali ninde alay nyamare ni minye kake ayi fatanya kabo fengo fena ikoto alanya siranya gorobali ninde akoy sira alaje alaya nyamare ni minya kake alaya fatanya kabo minna akatoy wa qulu qawlan sadida awa aka kuma tilelen fanafo ay mustaqima la yujajan fihi wala inhirafa ay kuma tilelen fo kuma min tilelen do ni jengetala ani jengetala o wadahum annahum jafalu zalika asabahum alayhi alayhi takajju mu'minu ye konnu yoke usirana alanye ka ala kelempe bato foy ma faraka alay nyamura mino yaka yu fatanya ka bo minno ya toy uye kuma tilelen fo kuma munu jenge tula kuma munu jengelente ayellahi tawye
ko abu kalla halanye ko abu sara bi an yusliha lahum amalahum saraynya munye ko abu ka barawunya wuye wa yakala nawa yuslihu lakum amalakum nayo ke alaba ka barawunya awye abe baranyuma munun ke alabunya awye ay an yuwaffiqahum lil amali salihati alabe au be ashema abe baranyuma uke baranyuma munun ni alabu mina anko baranyuma ya ka kalasi alaye aka peciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam alaba ka barawke o chogola ko bina wuye parce que alaye sarnya min fulani alaye nyamra like naye bara minali sarati dowredo innama yataqabbalu Allah min almuttaqin ala ko ale ala ko ale be alanya siranya bagaw ko abere ulude ka barabina donc ni la ni mo mi sirana alanye e kuma sabatire kuma tilelu ni kuma jole fo galon kuma te munu nye kuma jengelente munu nye ala bi ka baraw nye ko dima kibbe sawabama wa yaghfiru lakum junubakum mbaka junubu fana yafa awma jurumu munun temina golo na tubira ka bola ni ala bu yafa junubu minen bina nyesi awma ni ayo fana ke ni ala be aw be shema abe tubi yaghfiru lakum junubakum ni beta wa an yaghfira lahum junuba almadiyata ala ilahi tawiya ku junubu min temina golo ka ba yafa wuye wa ma qad yakhaw minhum fil mustaqbil anu bina bi junubu min fana kono ukakona tawla yulhimahum tawbatan minha ala be tubu fana bilu bisukun kono fana daw be tubi ka wala donc yaghfir lakum junubakum be nim fula beta junubu munun tamina bolo ala boya fa awye junubu munun bena ko munun bena ala soso munun bena aw bolo namu ke folo nayo fana ke ala be abila wud bisukun kono ka sagi kata ala ma ka tuba ka tubu bina ala bo ke awye wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawja ajima ni mogo ye ala bato itugura ciden ko iyen ni yoro soro ni yoro min kabbo ko sobe wajalika annahu yujaru min nari jahim wa yashiru lan na'imul muqim parce que ala bikisi min ye jahannaba tasuma ala bikiso ma ibe laba kata nema min dumilendo min yar janna nema o de ni yoro bayni ala bikisi jahannaba tasuma ma abibila kata nema kono nema min dumelendo qala ikrimatu alqawlu shadidu la ilaha illa allah ikrimatu ko qawlu shadidu yemunye ko la ilaha illa allah wa qala khayruhu shadidu shidqu do ko qawlan shadidu qawlu shadidu wa qulu qawlan shadida ko o yemunye ko cinya kuma wa qala mujahidu huwa sadaq mujahidu ko yettilenya de wa qala khayruhu huwa sawabu mujahidu fana tanako ko qawlan shadidan ko sawaba kuma wal kullu haqq ni tafsiri foran ni aya la becinya de wurato abdurrahman sadiqu ni aya tafsir qawlan shadida akko kuma nyuman be de be do akono qur'ana kalam ba kono la ilaha ba kono jikru to ba kono kamo nyamarani nyuma ya ba kono kamo patanya ka bo jugmama aba kono ka kuma ni tinya ka kuma ni sababai abede be aya kono qawlan shadida kono bon balmo ni aya fulami fulani nye nunu ni aya udoye aya munu nube kala kutubatul haja ni mo be na kutuba kala ibe kutubatul haja inko kofi be ka kutuba kala ube nibe kodo ke ibe kutuba in kala o kofi ibo o koke kutubatul haja inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
aya sabana yenni يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نين دي خطبة الحاجة ni akanune do ni abe fo furusirila mais ambe hakili jigi ke aka abe fo furusirila kutubatul haja be ke furusirila ambe hakili jigi fulake folo ye munye abe mogo do bolo nin kutuba makala ika furula furute do yake komi wajibi do yake komi farda do yake komi furu sarati ninye musahabu de furula wajibi te fardate ni sani ka furusiri kanin kutuba kala mustahabu do fen kanu nende do na ma fo furu la foite furu la furu kadi fen kanu nende do o della e munye cide nye furu siri ka sura mamman nin kutuba kala o do ye munye dondoro cide sigile hadisa be bukhari ni muslimu kono muso do nana cide maseba o cela ako cide ako ne yinyere dima ikan furu cide nya allaje abe komi cide ma muso in kanu soro ayrela me ama fo ay fana kontife cide nya dade muso in mena jolila asigira cide ni mugo munu sigile ndo aka sheba doko cide ma ni eka hajuta muso inna ne ba fede adinne ma furula bo cide ko furuna fulo be bolwa a kon ne katta fe kele mi sur lembe na neta yo wodi ciden ko tesela ke furuna fulo yo parce que na dira muso ma fente ela na tora ela ma di muso ma uli kata furuna fulo nyini hari na kera nege fi mbolo na nege de ta do nyini je tara ka sokono atara nege hari nege fi mbolo na nege ama soro anana ko cide ne ma foi so bo cide ko sika qur'ana yoro dobe e kunna ako honni sora bo cide ko nye muso illa furu ima ika kala o sora nonuma cide ma kutuba kala cide nye furu siri fi sahihaini kutuba makala afulana abdurrahman ibn auf tumami afurula atemena cide ma cide nye kasa jala soro ala ako akera tugo da ko abdurrahman ibn auf kon furula de ako ye walima ke wa ko ay ako awlimu walau bisa ako walima ke harin na ke rabbade harin ni bade ni bode faga walima ke amma sabati cide ma nyini kai sika ye kutuba kala amma nyini kala na ya suru furu wajibi do furu saratira tumba nyini kai sika ta kutuba kala na donc nin ka fama ka do mo akam mi mo do sukon kono nin kutuba min fule ni nye mustahabu de do furula kala na fule na makala foite furula afamuna ni nye kelenye fulanna katawbe almami chama mbolo ani furu siri baga chama ube furu de siri foro kofe ube kutuba in kala kutuba inde be kala furu siri abe kutuba inde kala foro